Očekujemo početak ovog meča. Crvena zvezda Diva, Beogradski košarkaški klub Radnički i prvi napad za Boltića, odnosno za Radnički. Popović je ispred njega, sa brojem 12 sada Petrović, jedan od najboljih statističkih igrača u ovom timu. Evo lopte za Petrovića, vratite pažnju to na čemu sam govorio, pokušaće dosta za 3 poena. 2 skoka u napadu i pogodak ipak na kraju sa brojem 15 Slobodan Lalić. Gacić je sa brojem 13, da kažem, kod Radničkog u toj petorci. Nisam pomenuo Kitanovića sa brojem 11, koji je sada kod Petra Popovića. On će imati taj zadatak da čuva zvezdanog centra. Iz pick and rolla udvajanje na poenu Popoviću. Petar Popović. Skok u napadu i prvi pogodak za Crvenu zvezdu. Kako bi rekli mnogi, poslovično veliki radnik Bojan Subotić u ovakvim situacijama pokupio ovaj otpadak. I vidjeli ste, pretvorio ga u prvi pogodak Crvenu zvezdu. Boltić. Nema pogodka, Popović prvi skok u napadu. Dvojica najiskusnijih Popovića na Crvenoj zvezdi. Lazić, lepo sa zadrškom, skok u napadu posle toga. Uspeo nas košarkaša Radničkog u ovoj reakciji. Oba tima su krenula dosta agresivno i Radnički izašao dosta visoko. Zvezda poslovično igra tako. Koševi padaju ispod koševa. Odlična kombinacija. Na kraju završetak Kitanovića. Njegov prvi pogodak na ovom meču. Vrlo dobra asistencija iza leđa. Radnički se snašao u situaciji i faul u napadu. Lazić je načinio ličnu grešku. Branko Lazić, poznat vam sigurno kad je igrao u FNP-u kao jedan od posebnih igrača za zadržanjima u odbrani. Izuzetno dobar fizički spremljen. Igra na poziciji beka. I kažem, često ima zadatak da zaustavi najbolje protivničke košarkaše. Lalić, Kitanović i on će šutirati naravno za 3 poena. Puno pokušavaju košarkaše Radničkog, kao što je gospodin Matić rekao na početku i ovoga puta pogađa. Kitanović ima 5 poena, ukupno prva trojka na ovom meču. Subotić. Ja moram da kažem, gospodin Matić, zato mi se dopada kako ovaj momak ima sezone i cenim da je otprilike pozicija krilnog centra veoma bitna u današnjoj košarci. To su igrači koji mogu da povuku kontru, koji imaju šut ovako sa polustojanja i borbeni su kod zadnjih koša. Da, imate u Zvezdi obojica i Subotić i igraju vrlo dobro, agresivni su, dobro trče, a i mogu i da pode iz daljine i to je možda i najstabilnija pozicija u Crvenoj zvezdi koju ima. Tomas sa loptom. Sada Popović. Bojan Popović. Lazić. Gacić za trenutak Popović. Pokušavanje Lazića na drugu stranu. Pokušaj za 2 poena i precizan šut iz daljine Lazića. Izuzetno visoki procenti šuta u prvi. Evo ovoga Radnički treba da se boji. Izgubljena lopta Boltića, odnosno ukradena Popovića, potom pogodak i faul, dodatno slobodno bacanje, prilika za 3 poena iz ovog napada. Boltić je zaradio prvu ličnu grešku, druga timska za Radnički. Evo Popović, ovo na iskustvo bilo, čini mi se, 2+1 u ovoj situaciji. Pokušaj sada i sa linije penala. Izuzetno visok rezultat, 10-7 posle 3 minuta igre. Bojan Popović je već imao priliku da osvoji kup Radivoja Koraća, a to je bilo sa FNP-om. Treći njegov poen na ovom meču. Opet problemi sa ovim presingom i nesportska lična greška. Drugi faul, bit će 2 slobodna bacanja za Crvenu zvezdu. Lopta za Telo kreće crveno-bela ili jedni drugi crveno-beli za Crvenu zvezdu. Onda pogledamo šta se dešavalo. Ponovo Popović krade loptu. Do izmene, Lalić izlazi sa brojem 8, Nemanja Rakmanjac. Takođe voli da šutira za poena. Ova izmena ništa ne kaže novo. Radnički igra sa velikim brojem igrača, vrlo su česte izmene i možda ćete vidjeti u prvoj četvrtini, on će možda izmeniti, trener Nikolić će izmeniti skoro sve igrače. Skoro 10 igrača, da, u principu. Subotić nije pogodio
prvi put. Imaće drugo slobodno bacanje, momak koji je u njegovom rodnom Kintu počeo prvo da igra fudbal. A naravno, ima i korene u vaterpolu, rođenci su reprezentativci Crne Gore, mlađi Nikola Janić. Oba puta je promašio. Pritisak košarkaša Radničkog. Popović sa loptom. Boltić ispred njega. Subotić. Čeka se otvaranje za Lazića. Lazić. Opet pik sa Petrom Popovićem. Lazić ponovno razmišlja i koristi situaciju. Koristi ruku koja je nastala odmah. 6 pojena za Lazića. Dobar start za njega. Boltić sada sa loptom. Boltić i Kitanović, pick and roll. Dacić, lična greška Lazića. Kako će Radnički izdržati ovu čvrstu, vrlo čvrstu odbranu Crvene zvezde? E pa to je razlika između Srpske lige i Adriatic lige. Znači ipak ti timovi koji igraju u Srpskoj ligi nemaju taj način odbrane i Radnički mnogo lakše je dolazio do šuteva. E sad oni trebaju da grade napad da bi došli do tih otvorenih šuteva, što Zvezda neće dozvoliti. Strpljenje možda jedno od rešenja? Jeste, ali iziskuje mnogo više mogućnosti da bi došli do strpljenja. Tako. Popović sa loptom, bačena lopta u aut, greška centra Crvene zvezde. Svetislav Pešić, evo ga, osvajao je i kup Jugoslavije sa Bosnom, a interesantno da je osvajao kup Radivoja Koraća kad je ovo bilo međunarodni trofej i to sa Albom. Vodio je taj nemački tim. I pobedili su protiv Italijana, sad ne mogu da se setim tačno protiv kojeg tima. Boltić, pokuša dobre asistencije, međutim opet promaše 2-3 zice da Radnički promašuje. To može da se skupo košta. Petrović ipak uspio da zaustavi tu loptu. Nova lična greška. Ovo je treći, četvrti put da Zvezda dolazi na zicer bez ikakvih problema. Gacić je počinio prvu ličnu grešku. To je četvrti timski i sada je Radnički iskoristio bonus. Bacina ponovo za Subotića. Subotić ima bronzu sa kadetskom reprezentacijom srpskog prvenstva 2008. Inače, 2004. stigao u FNP, tad je u Beogradu. Ovom fuzijom došao u Radničku Crvenu zvezdu. Sad je ispravio ono malo pređešnje greške sa linije slobodnih bacanja. 6 pojena Lazić, 6 pojena Subotić. Dobro su se podelili. 3 pojena Popović. Za sada Nikolica vodi glavnu reč. Na drugoj strani 5 pojena Kitanovića. 2 Lalića. Zvezda nametnula svoj ritam, čini mi se od početka i nametnula svoju igru. Prva lična greška Subotića, treća greška za Crvenu zvezdu. 5:10 do kraja prve četvrtine, 15:7 kao što je vidite. E sad evo izmene na poziciji, ipak će sa 2 pleja igrati sada Nikolić, ulazio Smokrović, pa ajde da usuđujem se da kažem najiskusniji igrač sa najviše stažom u ovoj ekipi. On inače igra na poziciji pleja, što znači da će Boltić na dvojku, vidjet ćemo kako se deliti. Moguće da će obojica u fazi prenoša loptu napad učestvovati podjedno, vidjet ćemo. Kitanović, Popović je načinio ličnu grešku i to Bojan Popović, sada je Zvezda iskoristila bonus. Skoro na polovini prve četvrtine i jedan i drugi tim već su iskoristili bonus. Kup je dosta nervozno i velika su uvek očekivanja u prvoj četvrtini. Da, Zvezda želi da da do znanja koliko zna i koliko može da poveća razliku, da nižnije uđe završnicu, a Radnički opet ona mnogo više se potrebi koliko želi da napravi neku, da uđe. I motivisani su tako da dolaze fauli kao posljedica toga. Ušao je Čović. Evo, prvi šut za 3 poena. Ali pogodak. Trojka za Radnički. Plus 5 je za Crvenu zvezdu. Tomas. Popović. Vetat Popović. Ništa lopta za Subotića. Čović. Pokušaj Lazića za 3 poena. Subotić dotakao tu loptu, ali prilika za Radnički. Boltić preterao i napravio faul napadu. U egzibiciji ovakve vrste, ovako rano, pri ovom rezultatu, nikako nisu dobro došli. Evo još jedno. Evo je još jedna izmena. Evo sad izlazi Boltić.
druga lična Boltića, a vratio se na parket sa brojem 13 Negoslav Gacić. Međutim, time out. Čekamo nastavak meča, pominjali smo Pešića i Albu, pokušali smo se sjetimo, međutim enciklopedija vašeg kolege Dragana Jakovljevića odmah javlja da je protiv Stefanela bilo 78-77, Boša Tanjević vodio italijanski tim. Saša Obradović igrao za Berlin. Eto, za Albu, da. Da ne ostanemo duže ništa, hvala Draganu na ovim podacima, zaista. Dovo moderne tehnologije, pa možemo i time se poigramo. Koliko vidim sada, bez nekih promena u sastavu na ovom time-outu, Subotić sa loptom, Čović, uručenje za playmakera Zvezde, Čović, povratno za Lazića, Lazić je pokušao prilika sada za Smokrovića, Kitanović je sam, evo Kitanovića, Smokrović na kraju koristi asistenciju svog centra. Prvi njegov poen. Tomas Popović ispravio grešku svog beka. Čini se da je Petar Popović, onim igrama u inostranstvu, zaista sazrio jednog pravog, dobrog, iskusnog centra. To je jedan pokretan igrač koji može u odbrani da ispuni sve zadatke koji trener od njega traži. Vrlo snažan u tim duelima, dobar u igri većima kad lošu. Sasvim se dobro snalazi. Snalazi se dosta dobro u pick and rollovima, ali mislim da je glavna snaga u odbrani zato što može da isprati trenera ako zahteva od njega da iskače po celom terenu, dobro trči i mislim da je to velika prednost Popovića kad pričamo o njemu kao igraču, pošto nema puno takvih visokih igrača koji mogu da budu svuda na terenu. Dovoljno dobar i u skoku, a dovoljno dobar i u polju. Sa brojem 12 na liniji za slobodna bacanja Aleksandar Petrović, ovo je njegov prvi poen, obzirom da je drugi strelac tima, 12,3 poena prosečno postiže na meču, dakle po meču naše košarkaške lige, ili ti agro-živ košarkaške lige, ovoga puta ostaje na jednom poenu, hvata Tomas. Ušao je Nemanja Nedović, on će igrati na poziciji 2, momak koji u većem delu svoje karijere igrao na kecu, igrao na poziciji playmakera. Evo ga sada sa loptom Tomas. Dosta neugodan ovaj šut, baca se unazad, ima taj fade away, ima Monton. Pa na time-outu je Pešić prozvao ovaj napad za Tomasa dole. Evo Zvezda sad opet u kontranapadu. Tomas, Nedović ponovo povratno za Amerikanca, Tomas, Subotić, on voli da šutira, rekao sam, pozicije klinog centra i pogodak iz odbojke Mileta Ilića. Još jedan igrač koji ima osvojen kup, on je to radio sa FNP-om. Prvi pogodak za Mileta Ilića, daleko svojom visinom, najdominantniji. Petronić je sa brojem 7, upravo pored Mileta Ilića, pokušaj opet za 3 poena. Petrović, greška u koracima. Bez ima probleme sa skokom u odbrani. Videli smo Radnički da je obično u jednom napadu 2-3 puta imao skok u napadu. To ne bi smelo da se desi. Ali to mislim do kraja iskoristili, čini mi se i prilična gužva odmah u reketu i teško se snalaze naše Radničkog. Salo Lešić je na parketu, evo upravo sa loptom, Nemanja Nedović. Da vidimo da li ćemo vidjeti njegovu brzinu na ovom, da. Htio da reći, odlična fizički spreman igrač, dominantan na tim pozicijama, brzina, dobar dribling, zakucavanje i na kraju za Nemanju Nedovića. Ima dobar prvi korak, napada na obe strane. I ovaj put je bio, videli smo, za čitav korak brže protivnika. Vrlo lako podsjeća. Mene podsjeća na Rakočević, puno. Čović. Mililić je već ispod koša. Čović, lična greška koju je načinio Smokrović. To je njegov prvi faul. Gledat ćemo 2 slobodna bacanja za Filipa Čovića, koji je već za 7 godina počeo igra košarku. Izmene i na jednoj i na drugoj strani. Uči Andrej Milutinović, po mom mišljenju malo kasno, ali momak koji igra izuzetno dobro. Na drugoj strani sa brojem 14 na parketu Milivoje je Miljović po prvi put u igri, kao i sa brojem 6 Miroslav Tomović. Bili ste u pravu, 2 minuta i 20 sekunda do kraja, gotovo kompletna ekipa od strane
trenera Nikolića izmenjena, ali u principu nemaju šta da očekuju, moraju i od Crvene zvezde, da, dosta izmene i kod Crvene zvezde, pravo ste, kod Pešića. Imamo sasvim drugu postavu koja je počela u Crvene zvezde. Da, kompletna petorka nova. Da vidimo na drugoj strani, pa i na drugoj strani je kompletno nova. Ne, počeo je samo sa brojem 13, je bio u startnih 5 Gacić, inače ova četvorica su novi. Opet pokušaj za 3 poena, ništa od toga. Milutinović prvi skok na ovom meču. Nedović rano stao sa driblingom. Ilić, pa zatim Čović. Već 12 razlike za Crvenu zvezdu. Lešić. Ovo je specijalista za 3 poena. Andrija Milutinović ne prašta kada ostane sam ili dvojka bila. Sad ćemo vidjeti što su pokazale sudije, da li je nagazio liniju. Uglavnom momak koji ima izuzetno dobar šut. 2 poena upisana samo i novi timeout. Ovo je medalja iz Montevidea. A na ovoj slici ovde se nalazi gospodin Moše Marjanović sa svojom suprugom Planinkom. Ja se nalazim u porodičnoj kući gospodina Moše Marjanovića i od njegove porodice saznajem ono što u filmu možda nije rečeno. Danas u subotu. Uručenje, Nedović, ti ga otvaraš da ide na tablu. Povucite mu se ljudi, bre, još jednom vam kažem, Nedoviću se povucite. Frontalno, odbrana 2, napad. Nije iz napada došao ovolika razlika, iz odbrane im je došao. Ništa nismo principijalno odbranili, nego rečeni smo, oni su dorečeni. Znači, nemate veliki pritisak na loptu, ušao si Petrović, 2 puta skaču preko tebe. Odigrajte, Zorane, probaj novi sistema, probaj isto da odigramo ovaj kraj. Probaj da odigramo i ovo četvorku, još jednom potrašite. Još jedno vas podsjetim, drugi dan finalnog turnira Kupa Radivoja Koraća, počeo utakmicom Crvena zvezda Diva, Beogradski košarkaški klub Radnički, evo sada presinga crveno-belih. Smokrović sa loptom, Radnički se izvukao, prešao u fazu napada, opet šut za 3 poena. Gospodin Matiću, rekao ste u ovom timeoutu da Zvezda dosta dozvoljava šut za 3 poena Radnički. Za sada dobro ne kaženi su za sada. Ali je to uvek na dve strane. Neko ako šutira i u jednom momentu će početi da pogađa. To nisu šutevi preko ruke, to su otvoreni šutevi. Radnički šutira preko 25 šuteva za 3 poena po utakmici. Mile Ilić na liniji za slobodna bacanja, njegov procenac sa linije penala u dosadašnjih 15 mečeva ove sezone, 53,4%. Treći poen Ilića. Dva 16 visok, 84. godište, momak koji je bio draftovan u oba puta precizan. 4 poena za Ilića. Izmjena kod Radnička, se vraća. Macić. Opet presija. Zvezda želi sve da reši u prvih 10 minuta, očigledno da napravi što veću razliku i potom da polako privodi utakmicu kraju. Smokrović. Za trenutak samo Mijović, pa Smokrović ponovo, Boltić. Čović je ispod njega. Napamet ove lopte, ali za sada se dobro dešava, odlična kombinacija, odlično reši Radnički ovo i poveđa na kraju Dragan Petrović, prvi njegov koš. Zvezda je mnogo agresivna gore, tako da se dešava da sa 45 ispod koša Radnički ima mnogo otvorenih šuteva. Faul napadu Čovića posle zonske odbrane koju je postavio Radnički u trenutku. Prva lička Filipa Čovića. 1:09 do kraja prve četvrtine, velika prednost, 29-15. Znači već da malo će bilo 16 razlike u momentu. Smokrović. Petronić, pogodka. Ali spasio loptu. Petronić. Greška da prođe pored dvojice igrača, on nize pa
26 sekundi do kraja za napad radnička. Odmah izmena i ovo momko koji će možda rešavati ovaj napad prvi 12. Petrović je ponovo na parketu. Znači, biće ulazi umjesto Petronića. I možda će on rešavati pokušen za 3 poena ovaj napad. Zvezda brani čovekom, ne menja ništa. Boltić, Osmokrović, fauliran je pritom. Iz radničkog traže da je lopta prvo pogodila tablu posle rampe. Da vidimo šta će reći sudije. Priznat pogodak. Priznat se pogodak, bit će dodatno slobodno bacanje, druga lična greška Filipa Čovića. Pokazali su arbitri da vidimo šta se tačno dešavalo. Osmokrović, ovdje je bio faul. Da, lopta je pogodila tablu, posle toga rampa Milet Ilić, inače ne bi ova lopta stigla do obruča, ali pravilna procena sudija, vidjeli su šta se dešavalo i priznat je pogodak Osmokroviću. Imaće i dodatno slobodno bacanje. Gatić ketu umjesto Boltića, a Zoran Osmokrović normalno za slobodno bacanje. Iz borca preko FNP-a, igra s nekim od ovih igrača, zatim otišao na Kipar, debituje u ovom timu ove sezone. Čak je bio u Nemačkoj profesionalac. Tako je. Da vidimo šta će raditi Osmokrović, upravo se lopta datila njemu u ruke. Petronić je na drugoj strani, Osmokrović, teška situacija. Ovamo su pali Nemanja Nedović i Gacić, tako se igra trenutno 4-4, pokušaj za 3 poena, čitav obruč je promašio Mijović. Čović vrlo brzo na drugu stranu, nema pogodka, imaće 2 slobodna bacanja, lična greška Gacića, drugi njegov faul. Po 5 poena imaju Osmokrović i Kitanović, to su najbolji strelci kod radničkog. Izmena umjesto Petrović i Boltić je u igri također. Još 26 sekundi do kraja ove prve četvrtine koja je dosta dugo traje. Utakmice krenuli 6-5. Čović na 2 slobodna bacanja. Malo će se bio precizan sa linije penala. Čović inače ove sezone 73,2% sa linije penala. Ja sam vas malo čas slagao za Milet Ilića, ne, 53% ima za 2 poena, 86% Mile Ilić ima, 83% ima za linije penala. Izvinjam se, to je moja greška. A Čović 4 poena. Evo još jednom, laktom je zakačio Gacić, bio Nemanju Nedovića po glavi i zato su obojice završili na kraju na parketu i ostali u onoj fazi napada kad je bio radnički, oni su ostali potpuno na drugoj strani. Vidjeli ste taj trenutak sada. Osmokrović. Razlika između 2 sata je nešto više od sekunde. Osmokrović i dalje troši vreme. 10 sekundi do kraja prve četvrtine. Osmokrović, Zvezda u zonskoj odbrani 1-3-1, ako se ne varam. Da. Osmokrović sa centra, odlična finta i na kraju povreda ili ne. Isteklo vreme, kažu sudije. 0,3 sekunde ostaje do kraja, istekao napad za radnički. Odmah izmena, naravno, na centarskim pozicijama ulazi Petronić. Ne važi ovaj pogodak, ostaje 31-18. Mile Ilić je tu, ali ubacuje loptu umjesto njega Andrija Milutinović. Čović iz velike daljine. Ostaje 31-18 na kraju prve četvrtine. Vodi Crvena Zvezda. Volim što si pristao da budeš gost iz mnogo razloga. Jedan je da razbijemo, a čitam komentare danas na nekim forumima, šteta što se Koja ne pojavljuje u emisijama, da ima šta da kaže. I ovo što sam dao za vašu emisiju je pre svega zašto tu emisiju volim. Znam da nema karakter žutila, jel da? I to je to. Pritisak na izvođenju od pola, igra još jednu dvojku u odbrani, odigrajte visoko, znači neka budu Zoran i Nemanja. Veliki je problem opcija na njihovu agresivnu odbranu, a nemojte odavde, dajete mnogo rizičan pasovnu širinu, bar su 5 sasvim. Finta i da se otvori, što ga brani visoki odbrana, a strpljivo prenos loptu.
dobro ste trčali, dobar ritam, nismo davali otvorene šuteve i neke zicere, ali ljudi, odbrana ranije, moramo da sečemo. Nismo dorečeni, mnogo agresivnije, tuča, skaču vam na grbaču, lakat u vilicu kad ide preko tebe, majstore! Zoran Nemanja, ovde, Zoran Nemanja, gornji Kiki, srednji, Toma, i ovde peti neka bude, i ovde peti, samo da vidim, ovde peti neka bude. Završena prva četvrtina, očekujemo početak druge. Crvena zvezda Diva protiv Radničkog iz Beograda, vodi rezultatom 31-18. Gospodine Matiću, 31 poen. Neobično da Zvezda posljednji toliki broj poena igra toliko dobro koliko protivnik dozvoli, međutim Radnički je primio velike broj poena, ne može nikoga biti zadovoljan odbrana. Ja isto mislim da je Zvezda primila mnogo poena, to je 18 poena, to je dosta, s tim što je Radnički šutnuo puno otvorenih šuteva ispod koša i 18 poena su pored toga opet primili, to je puno poena. Mililić najbolji skok u novi napad na Crvenu zvezdu, Milutinović nije pokušao da kazni ovo lošo. Da li u zoni Radnički, pokušaj Čovića, nema pogotka, opet Lešić na lopti, međutim Momčin se promašio, sada nije uspio da se dokopa te lopte, ostaje 31-18. Vidimo asistent 6-3 za Radnički, to je vrlo interesantno. Skokovi 12-8, Zvezda ima više skokova, 4 u napadu, Radnički čak 6, to ste govorili gospodine Matiću u prvoj četvrtini, mnogo skokova, 6 čak u napadu. To je mnogo sa jedne strane i ono što je igra Radničkog, što Radnički ako želi nešto da uradi na ovoj utakmici, on će probati sa zonom, a to smo videli, pošto je zona najbolji način da se organizuje kontranapad. Milutinović za Nedovića, povratna lopta, Milutinović, lepo, odlična kombinacija ova dva momka, najbolja za sada na ovom delu utakmice. Milutinović ima 4 poena, videli smo malo čas još jedan skok, Kitanović ima skok u napadu za Radnički, to je 7. upućena lopta. Ovo je dosta nizak pas za centra posebno. Evo dve greške već, lake greške. (33-18), vodstvo od Crvene zvezde, Čović sa loptom. Nedović, Davdjevićka odmena i dalje, Lešić, pa nema ništa od ovog pokušaja, 12 sekundi ovog napada. Mijović je zabeležio prvu rampu na ovoj utakmici. I dalje zona. Kitanović u sredini reketa, Nedović. Na post Sava Lešić, mislim da se ova zona najbolje može napadati iz posta, sad su i Mililić i Lešić bili na postu, Milutinović je promašio za 3. Što kažemo više u ovoj zoni, daje vam malo više prostora da šutnete za 3 poena, a dakle, se ne odigra dobro vremena. Pogodak na kraju ispod koša, Mijović je njegov prvi koš, brani prostor, ali problem je očigledno sa vraćanjem u odbranu. Radnički već prima drugi lak poen iz konca. 6 poena Andrija Milutinovića. Radnički ima problem sa organizacijom napada i oni se mnogo više brinu oko toga. Imaju problema sa vraćanjem. Prave greške i primaju lake koševe. Pokušaj opet za 3 poena. I o tablu. Čini mi se da je ovo išlo potpuno van koša, ali Rakonjac pogađa za 3 poena. 6 ima ukupno. Ilić. Evo, da ovde se može šutirati ukoliko imate ovako prostora, ali Ilić nije pogodio. Kitanović hvata. Rekao već post pozicije u ovakvim situacijama možda najbolje rešenje u napadu za onaj tim koji ima loptu u posledu. Opet pokušaj za 3 poena i opet pogodak, 2 trojke za redom, ovoga puta Tomić. To je ono kad se neko igra sa vatrom. Da, govorili ste za prvu četvrtinu. Znači, to nisu šutevi koji su preko ruke, nego su to šutevi koji su došli iz igre i otvoreni šutevi. Otvorene pozicije, da. Sava Lešić pa Nedović. Ovo je brže od svojih čuvara u ovoj situaciji. Andrija Milutinović pokušao da vrati trojku. Da, uspeva. Mnogo laki košar. Za kratko vreme Milutinović sa klupe kao rezervni igrač stiže već do 9 poena. Trojka za njega, za vodstvo 12 razlike. Kitanović brže od Mileta Ilića, Ilić pravi faul. Biće priznat, čini mi se ovaj pogodak. Da vidimo šta kažu sudije. Ilić je načinio ličnu.
ljuti se trener Nikolić. Ilić je načinio ličnu grešku, broj 1, i odlazi na klupu sada. I Čović sa njim odlazi na odmor. Petar Popović je na parketu, Petrović je za Radnički u igri. Vratio se i Bojan Popović. Dva Popović zajedno s Demnić, ne mislim da sada. Osmokrović. Odlično ubacivanje. Sjajna asistencija, sjajna su baci u prazan prostor. Petrović koji ima sada 3 poena. Asistencija Osmokrovića. Radnički ne odustaje od zone. 2-3 zonska odbrana. Bojan Popović. Petar Popović. Lako je izašao na kraj sa svojim čuvarima. Kasni Kitanović, to sad priznaje svom treneru. Međutim, Petar Popović ima 4 poena. 32 godine, najiskusniji u ovom timu. Najstariji. Osmokrović. I on pokušava, ali čini se to bila dvojka da je povodio. Hvata Sava Lešić, pa Popović. Bojan Popović, Kitanović kasnije odbrani, napravio je faul. Osmokoviću nije jači element igre 3 poena. On ima u statistici malo više od 20% za 3 poena. Ali Radnički šutira i ne odustaje od toga. Imaju svoj način, čekaju zonskom odbranom šta će biti i otvaraju kontakt. Fauliran Bojan Popović, lična greška Osmokrovića. Njegov drugi faul, Popović ima 3 slobodne bacanja, ovo je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, pa potom je Partizana, Dejan Tomaševića, predsjednika naših saveza. Malo što ste vidjeli Zorana Živkovića, čoveka koji je glavni u odboru ovog kupa u Nišu, koji je tradicionalno dobar domaćin, a vidjeli ste i Nebojšu Čovića, nekada prvog čoveka FNP-a, oca Filipa Čovića. Uvijek govorimo za tog momka da koliko god on izrastao nekog sasvim solidnog igrača i dobro koji nekada uvijek ima taj teret rezimena koji nosi na leđima i on zna kako s tim mora da se bori. Stalno priča. Veliki pritisak. I drugi put precizan Popović. Sad pogodio jednu slobodnu bacanje pre ovoga, vidite ima 3-3. I dalje bez promašaja. Zvezda ne odustaje, oni napadaju. Dio pressing. Radnički preko petice, što Popović ostaje nisko dole i oni se pomažu preko petice da bi preneli loptu. On obično zauzme poziciju na pola terena. Ponovo pokuša za trojku. Nema pogodka ni Zicera, Popović hvata loptu. Bojan Popović. Koji sad načinio Kitanović, opet ličnu grešku. U ranoj fazi napada stižu ovi faulovi, evo još jednom. 43-28 na ovo izmjena kod Radničkog. Na parketu sada sa brojem 15 Lalić, da vidimo ko je izašao, da, Milivoj Mijović. 5-18 do kraja 5-17, sada na našem satu. Milutinović, Radnički odustao od zonske odbrane, ponovo čoveka ide u odbrane. Popović. Protiv Voltića. Pick and roll, Popović pa Lešić. Lešić dosta loše dobio i pas. Popović skok u napadu i poentira ponovo. Zvezda mora mnogo više da koristi igru unutra, nego da se orijentiše na šut s polja. Voltić. Evo ga, još jedan. Treća ukradena za Bojana Popovića. Opet kaže da bude 2+1, da vidimo samo kome dosuđeno je pogodak Bojanu Popoviću. 8 pojena za njega i 47-28, 19 razlike, 4-44, velika prednost Zvezdu, novi time. I dalje pratite direktan prenos iz dvorane Čajer iz Niša, utakmicu između Crvene zvezda Dive i Beogradskog Radničkog. Napad za Radnički, Voltić na poziciji pleja, opet zonski presing ovoga puta Crvenu zvezdu i izgubljena lopta, čini mi se da niko nije zakačio, ne, izgubljena lopta broj 1 za Voltića. Veliki problem za Radnički, Zvezda nametnula svoj tempo, ima veliku razliku, 47-28, da vas podsjetimo, 20 i 30 igraju Radnički FNP i Hemofarm, taj meč nećemo prenositi.
A od sutra prenosimo oba polufinala, već znamo prvi polufinalni par od 18 sati sutra. Na našem programu gledajte Partizan Radnički iz Kragujevca, a ovde ko pobedi, on je prvi polufinalista u tom drugom paru i čekat će pobednika iz meča, tako kažem, FNP i Hemofar. Tomas, iskrenjena akcija za njega i ponovo je bio precizan. To je njegov drugi pogled, ovo je 4 koša. Da, 4 pojena, drugi koš, da. Opet pokušaj za 3. Milutinović. Radnički sad više nema ni skok u napadu i odmah Zvezda u brzoj fazi napada u toj tranziciji. Međutim, lopta za Popovića. Dvojice igrača kod njega. Nije dobro reagovao. Tomas. Ono je precizan. Bez promašaja. Amerikanac 6 pojena za njega. Omar Tomas. MVP u Italiji. U Avelinu. Radnički ne odustaje od svoje taktike, ponovo šut za 3 poena, Lalić je promašio. Interesantno, ovo je prvi šut Lalića. Lalić je jedan od igrača koji najviše šutira za 3 poena. On je tek sad došao na red. Voltić sa loptom. Odlično data lopta dole i pogađa Slobodan Lalić. Četvrti njegov poen. 21 razlike sada. Lalića, treća. Prvi sa 3 penala na ovom meču. Treća lična, Ferdinand je Tomas. Umesto Bojana Popovića sa brojem 5 je Aleksandar Cvetković. Još jedan mladi košarkaša koji je bio na ovogodišnjem onom ovu staro, tako mogu da nazovem se igrača do 18 godina, koji je igra na evropskom prvenstvu u Litvaniji. Evo Cvetkovića. Mnogi predviđaju njemu sjajnu budućnost na poziciji pleja. Popović. Cvetković. Njegov problem nije brzina, njegov problem je možda nedostatak kilograma za tu poziciju playmakera i neki santimetar visine. Ja mislim u ovom momentu da je problem samopouzdanje, da on kada uđe u igru da automatski se priključi i da je spreman da odigra kako treba. Da iskoristi tih par minuta. Pa neko to uradi bolje, neko to uradi gore. Beže lopta Lešiću. Bravo. Međutim i dalje njegovom posledu, velika borbenost. Uspio da je dotelje do Tomasa. Tomas, Milutinović. Ovaj dečko u poslu dobro kontroliše loptu i pogađa na kraju. Izbjegao tu celu užu. Sad dalje ovo je 11 ili 13 njegov pojem. Vidjet ćemo da li je u njemu upisan u zvaničnoj statistici onaj pogleda kada je dotakao loptu posle pokušaja Bojana Popovića, ali to sad toliko nije ni bitno. Cvetković igra odbranu pored Voltića. Pogađa za 3 pojene Rakonjac. Ali Rakonjac 9 pojena, ja mislim da je to... Da, 9 pojena, prvi strelac Radničkog. 53-33, ponovo je Zvezda imala 23 pojena prednosti. Cvetković, momak koji je odlično igrao fudbal. Popović. Voltić na drugoj strani. Nesporazum Voltića i Petrovića. Zvezda proba sve opcije u prvom poluvremenu. Ja mislim da je ovo zadnji igrač koji nije ulazio. Nikolić ulazio u igru i tako Nikolić nije bio na parketu, tako je. Uroš Nikolić koji je imao dobre partije što u Sloveniji sa Krkom, ja mislim šampion Slovenije, igrao dobro i u Megi, ako se ne varam. Izuzetno koristan i prošle godine u Crvenoj Zvezdi. Ove godine nema toliku minutažu, međutim njega ste pominjali na početku, da smo pominjali te visoke pozicije. Nema pogotka Tomasa, Lalić sa loptom, Osmokrević je desno. Evo ga. Tomas je načinio faul. Ja mislim da je Nikolić treća opcija na poziciji 5 i znajući da je Zvezda imala povreda, ti sve vreme moraš da imaš igrača koji je spreman da uđe i da mu da šansu da igra i Pešić to radi. On pokušava da na ovoj utakmici u prvom poluvremenu proba sve igrače i da iskoristi ovu utakmicu ne samo za rezultat, nego da ima i mogućnost da da šansu drugim igračima. Prvi pogodak Negoslava Gacića. Minut do kraja prvog poluvremena. Cvetković.
Nikolić, uručenje za Tomasa. Sada pick and roll, igra njih dvojica, lopta za Nikolića. Nikolić. Vidimo ko je načinio faul. Savo Lešić, njemu dosuđena lična greška. To je treći svetni faul. Treći timski, da, Radnički je iskoristio bonus. Prva lična za Savu Lešića. Momka koji je iz Knina došao u Srbiju prvo u Požarevac, a potom u Beograd. Igrao je Superfundu, bio u Partizanu, sada je u Crvenoj Zvezdi. Osmokrović. Cvetković agresivno na tu loptu. Kitanović. Bez rešenja, bez ideje, čini mi se u ovim trenucima Radnički. Cvetković. Milutinović traži sebi poziciju, lako nalazi, opet izlazi dobro na negde, skoro na 3 poena i nastavlja sa odličnom partijom. Andrej Milutinović, izuzetno dobar šut, ima batočinac prema tome. Videli smo i novi kvalitet sam sebi, ume da obezbedi poziciju za šut, ne čeka blok, ne čeka pomoć sa igrača. Smokrović, opet pokuša za 3 poena, Tomić ovoga puta. Lična greška Kitanovića. Interesantno koji je sudio ovo, da sudio faul. Jedan koji je ispod koša, nije se oglasio u ovoj borbi za loptu, pogledajte. Evo ovdje došlo do... Sudija koji je tu pored ništa ne svira, ne dosuđuje. Drugi arbitar koji iza leđa je pokazao da je lična greška, ali ovog se puta vidjelo potpuno opravdano da je dosuđen faul. To je treća lična Kitanovića. Kitanović je vrlo važan za igru Radničkog, pošto Zvezda zadržava visokog igrača ispod koša i on je non stop na 3 poena i on presleđuje loptu na drugu stranu ili šutira za 3 poena. I to je mogućnost Radničkog kako može da dođe do šuteva koje dosta često koriste. Lešić 1 od 2 sa linije slobodnog bacanja, kraj prvog poluvremena, 56-35. Menja u Zvezdi, Cvetković je krenuo, znači Zvezda je već videla da je u velikoj prednosti. Tomas je načinio ličnu grešku. I Nikolić je upostavio. Lopta za Kitanovića, Nikolić je ispod njega. Cvetković je reagovao, na kraju lopta u Crvenoj Zvezdi, Subotić. Levo je Lazić, lična greška, zaustavljena ova brža igra Crvene Zvezde. Faul, treća lična Gacića. Treća lična greška. Subotić, pa zatim Cvetković. Pick and roll sa Nikolićem, Nikolić se pomorio na vreme, nije dobio tu loptu. Tomas, biće trojka ako povodi. Nikolić ipak izbacio samo u kontru za Radnički. 4 poena Gacića. Iskoristio ovu priliku koju je dobio. Cvetković. Lazić pa Tomas. Lična greška na pozicijama centra. Petrović je načinio faul. Njegova prva lična greška. Još podsjećamo 20-30. Igraju Radnički FNP i Hemofarm. Taj meč ne prenosimo. Sutra prenosimo oba polufinala od 18 i od 20-30. Pogađa Cvetković za 3 poena. Kao što si ti rekao, njegov problem nije šut. Ako ga ostave, on će vrlo lako dati goš. Tomas dobro odigra odbranu, prilika ponovo za Crvenu Zvezdu, opet znatno brže igra. Opet Cvetković. Ispod njega Tomas. Čuva ga Gacić. Izlazi Lazić koji je na poziciji beka u ovoj situaciji Crvene Zvezde. Nikolić, ostavljena strana, izolacija za Nikolića. Kitanović dobro odbrani, ostaje 3 sekunde za napad za Crvenu Zvezdu. Evo trenera Nikolića. Kitanović. Radnički je čovek. Greška u koracima Nikolića. Dobro određena akcija, leđni blok Nikolića koji se u stvari onda otvara da primi lako loptu doli ispod koša. Subotić izlazio na trojku da zavara protivnika, ali na kraju nesporazum. Tačno izgubljen lopta od Nikolića. Evo još jedan podlagan.
Lazić ovoga puta, 8 poena za njega. Boltić, 6. put izgubljena lopta. Popović je pravio veliki problema bekovima Radničkog u prvom poluvremenu i u onom presingu i onom zonskom presingu gubili su lopte. To smo predvideli i pre utakmice i rekli smo da sigurno Zvezdin način je da izvrši određen pritisak na spoljne igrače, što Zvezda vrlo uspešno radi i ima prednost koju ima. 14. izgubljena lopta za Radnički na ovu utakmicu. Boltić. Ništa nismo vidjeli od jednog od najboljih igrača Radničkog. Dobro čuvan, to ste govorili od samog početka, samo veliki broj izgubljenih lopti od njega, ništa više. Sad udvojen. I dalje će biti lopta Radnička, ali Boltić je potrošio gotovo 10 i više sekundi, 3 je ostalo samo do kraja. Svega 3 sekunde. Da, za napad Radničkog. Tražio od svega igrača, neko su otvorili, međutim nisu uspjeli. B. Da, i ovo bačeno što se kaže košarcu u bunar. Veliki problem iz Radnički prilikom ubacivanja lopte iz auta. Lazić, Cvetković, Tomas, Nikolić. Strpljiva igra Zvezda, troše vreme normalno. Cvetković opet ostao sam. Jedna povodka prilike za Gacića. Lazić dobro da ne vrati loptu u posle Crvene Zvezde. Cvetković. Tomas. Pokušao da se postoji za faul u napadu, da izbori faul u napadu Petrović, međutim dosuđena lična greška broj 2 za njega. Mislim da će ovo drugo problema biti samo jedna rutinska igra Crvene Zvezde. Napravili su veliku prednost u prvom poluvremenu, vode i dalje prilična razlika 61-37, 7-28 do kraja treće četvrtine. Lazić pa Cvetković. Cvetković za Subotića, Subotić ima dosta prostora. Izbacio loptu, čini mi se Nikolić. Ovo je greška Nikolića, ušla bi ta lopta u koš, ali bio nestrpljiv. Boltić sada na druge strane. Rakonjac i dalje nastavlja, ali evo njegovog promašaja 3 od 7 ima sa van linije, 6-27, 6-75, izvinjam se. Boltić. Dalje teško, muku prolazi ovaj pick and roll. Boltić, Rakonjac ponovo ima priliku za popravni. 3 od 8. Boltić se povredio izvan. Prepona će mi se, vidit ćemo. Na drugoj strani nema trojke. Boltić, Gacić, lična greška Lazića. Drugi put se dešava da Zvezda šutira iz daljine i da Radnički ima kontranapad bez Zvezdine odbrane. Da, 3 od 8 ima Nemanja Rakonjac, to je sada proverio. Gacić pomaši oba penala, Tomas, 3 na 3 već i 3 na 2, čak Tomas. Tanović, Boltić i dalje vidi malo će se na povredu, ali i dalje na parketu. Pretreo ponovo. Ništa faula, Lazić, Tomas, laka kontra, 3 na 2, Zvezda imaju čak 4 na 2 imala ovu kontru. 8 pojena omora Tomas. Za 4 minuta Radnički samo 2 pojena u trećoj četvrtini. Greška u koracima. Veliki problem iz Radnički. Izmena Osmokrović ulazi umesto Boltića, to je kod Radničkog izmena. Greška u koracima koju je načinio Negoslav Gacić. Cvetković. Doći do dvostruke izmene kod Crvene Zvezde i to na poziciji bekova. Čović i Nedović. Nikolić, greška u koracima, revanširao se Gaciću.
greška u polasku, bez driblinga, prvo pokret one stajne noge. Pa imao je otvoren šut, uplašio se, nije šutnuo i napravio grešku. Čović i Nedović na parketu, rekao sam, izašli Cvetković i Lazić. Promena na spoljnim pozicijama koje će samo doneti još veću agresivnost Crvene zvezde i brzinu napadu. Posebno od eksplozivnog i brzog Nemanje Nedovića. Petrović. Rampa Nikolića, Tomas sa loptom. Opet Zvezda forsira bržu igru u napadu. Za tranziciju Nedović. Na floater, ništa od toga. Nikolić je ispravio njegovu promašaj. Prvi pogodak Uroša Nikolića. I sada jesu, Savo Lešić ima 1 poen, svi igrači kod Crvene zvezde su se upisali u Selac. Da, nova izgubna lopta, nova osvojena za Zvezdu, izgubna za Radnički. Čović fauliran. Lična greška koju je načinio Gacić. Četvrti njegov penal, on će vjerojatno sad izaći iz igre. Milutinović se vraća, na parket vraća se i Ilić. Kao što si ti rekao, Zvezda će sada pokušati da da šansu svim igračima i da održi ovaj nivo igre koji ima. Odmaraju prvo centra, Popović i dalje na klupi. I jedan i drugi Popović su na klupi. Nema potrebe, čini se očigledno da je Pešić odlučio se ne zamaraju previše, dobit će šansu oni mlađi igračima koji nemaju toliko minutažu. Zonska odbrana ponovo Radnički. Čović sa večer. Nedović. Izgubio loptu, prilika za Osmokrovića. Nedović je načinio faul. Prva njegova lična greška. Te da malo će sliči, znači svi košarkaši Crvene zvezde su postizali poene. Ovo je samo treća timska za Crvenu zvezdu. Radnički iskoristio bonus. Novi time-out na ovom prilično usponu meču u drugom poluvremenu. 4 minute i 44 sekunde do kraja treće četvrtine. Kitanović sa loptom, napad za Radnički, Osmokrović izlazi iz tog pika. Kitanović nije imao uopšte poziciju da nešto više učini i pogađa Petrović za ove ničije lopte, da tako nazovem, 5 njegovih poena. Radnički dalje u zonskoj odbrani. Nedović, pa Milutinović, Čović. Milutinović. Nedović pokušava. Mislim, njegova jača strana prodor, igra 1-1, ne toliko šut, to smo i videli. Evo Milutinović će znati dalje onu priču, pričao sam nekoliko puta da je na svoj prvi trening sticajem okolnosti bio u čizmama i da je posle toga prelazio kada iz Batočine odlazi u Kragujevac preko 50 km svaki dan da bi trenirao u Kragujevcu. Uglavnom momak koji je izuzetan šuter, odličan osjećaj ima za prodor, da sebi ostvari poziciju. Zvezda bila malo čas u nekoj prilici da dođe do 30 razlike, ali to za sada nije ostvarilo. Vrlo brzo Čović u problemu sa ličnim greškama, treći njegov faul. I Zvezda izašla. I jedno i drugi, da. Kitanović protiv Ilića. Tako Njespa, zatim Petrović. Pogledajte, svi poređani na trojici, svi spremni za šut. I na kraju je pokušao sa brojem 6 Tomić. Ništa od toga ostaje, samo da je dao jednu trojku do sada. Nedović, Čović. Po osnovnoj liniji dole se šunja, da tako kažem, Tomas, pošto Zvezda sada igra sa 4 niska igrača, da tako kažemo. Interesantna situacija, ništa od loptu od Mileta Ilića. Tomas otprilike nema na poziciji broj 4, ali vidjeli ste da se kreće po onoj osnovnoj liniji i nekoliko akcija je zvao Pešić za njega, vidjet ćemo. Tomić pokuša, pogađa za 3 poena. Druga njegova trojka, 6 poena za Tomića. Trojke u prvom promenu 1 od 4 je šutirao. Vidjeli ste sad koliko ima. Radnički ima šansu da šutne isto 18 šuteva za 3 poena. I u drugom delu. Ilić pogađa uz faul, imaće dodatno slobodno bacanje. Lična greška dosuđena, Evan Petrović, vidjet ćemo. Pogodak se priznaje, da, Petrović ima 3 lične greške, sve napravi u drugom poluvremenu, a Ilić ima
6 poena i ima dodatno slobodno bacanje. U sendviču je bio Mililić ovdje, dosta dobro se izvukao iz neugodne pozicije i imaće dodatno slobodno bacanje. Novio si da ima visok procenat šuta sa linije, da li će nastaviti, da? Ako sam ja na kraju otkrio da preko 80% ima sa linije penala za centra, ali izuzetno dobro. 7 poena Mileta Ilića. Radnički je napolju, svi igrači. Nedović je pokušao ponovo Tomić, Nedović. Milutinović pokušava za 3 i on je promašio, revanširao se Tomiću koji sada imao skok u fazi odbrane. Osmokrović. Naravno opet pokušao za 3 poena, ovoga puta precizan ponovo. 9 poena ima Tomić, 3 trojke. 3 od 7, šut van 6-75. Čović. Tomas. Napravio grešku u koracima. 4-1. Komplikovao život sam. 4-1 na zonu, Zvezda. Samo Ilić dao ispod koša. 3 napada nisu uspješno završeni. Izmene kod Radničkog. Petrović i Rakonjac odlaze na klupu. Lalić u igri kao i Mijović. I dalje kao šuterskom treningu Tomić, međutim ovog puta promašaj. Zvezda nastavlja, oni iskaču na igraču sa loptom i sad Radnički ima dosta otvoreni, opet šuteva. Zonska odbrana i dalje traje od Radničkog. Nedović imaće priliku i za dodatno slobodno bacanje, lična greška Petronića. Ovo je njegov drugi faul. Poena za Nemanju Nedovića, dodatno slobodno bacanje za momka. Za njega sam siguran 60% samo sa linije penala u sezoni, na 16 mečeva u Jadranskoj ligi. Osmokrović, Lalić. Ponovno vraća na loptu playmaker Radničkog. Radnički jednostavno šutira za 3 poena, jer nemaju šta da čekaju, nemaju više uopšte vremena toliko, moraju što brže da rešavaju. Rakonjac pogađa prvi put za 2 poena i on je jedini dvocifreni kod Radničkog. Ima 11 ukupno i time-out je pozvao Svetislav Pešić. Vraćamo se u zonu isto. Ne ispadaj bez potrebe, ne ispadaj. Pokažemo ako smo medali. Ideme i na basket. I dog. After, posle koša. Ajde, ajde, napadu vidiš. 1, 2, 3, vezao! 1:08 do kraja treće četvrtine, koja polako protiče, rekao sam, Zvezda i dalje ima veliku prednost, održava to. Čović sada sa loptom, vidim da li će se vratiti u čoveka, u odbrani ili u zonsku odbrani, dalje ostaje košarkaši Radničkog, da zona 2-3. Nedović, lopta za Milet Ilića, ostavljen prostor za njega, pogađa 9 poena Ilića. Osmokrović, zonski presing Crvene Zvezde. Rakonjac. Osmokrović. Zvezda je u zonskoj odbrani. 1-3-1. Skok u napadu. Ponovo na boljka Crvene Zvezde iz prvog poluvremena, međutim sa 4 niska ipak. Na kraju videli ste Mijović, 4 poena i skok u napadu. Zonu igraju jedni i drugi. Očigledno prilika da i Pešić proveri sve neke taktičke zamisli i sada da igra bez klinjeg centra, bez klasične četvorke. Pogađa Milutinović.
17 poena Andrija Milutinovića, odlična partija. Završena i treća četvrtina, 74-49, vodstvo Crvene zvezde. Počela je poslednja četvrtina, čak 21 izgubljena lopta Radničkog, međutim Radnički se vratio u neki egal, gotovo egal sa skokovima, 29-27 u skokovima za Crvenu zvezdu. Čović je promašao za 3 poena, to je 2 od 16 za Crvenu zvezdu u šutu za 3 poena. Radnički ima 7 od 25, već 25 pokušaja. To je ona cifra koju smo govorili na početku, da tu negdje imaju proseku pokušaj za 3 poena, znači već su prebacili to pre početka poslednje četvrtine. Evo još jednog pokušaja za 3 poena. Sad imaju 8 od 26. Rakonjac pogađa. 14 pogodaka za njega. Njegova četvrta data trojka. Rakonjac 4 od 9 ima trojke. Nedović. Milutinović na trojku odgovara trojkom. Takmičenje ove dvojice momaka ko će biti bolji. Druga trojka za Milutinovića. 20 poena ukupno. Rekao rezervni igrač i sad kod Zvezda ona situacija zbog njega da rezervi imaju više poena do sada. To je 43-34 u odnosu na rezervi i na startere. Opet pokušaj za 3 poena, ništa od svega toga. Zlatan Kitanović, lepa finta. Zauga Milović i opet skok u napadu. Da, to je 12. uhvaćena lopta košarkaša Radničkog u napadu. Ili 3 učinu moć se promašava Milutinović. Je začinio faul. Proliča greška Andrija Milutinovića, izmena Tomić je ponovno na parketu, a na liniji slobodnih bacanja Milivoje Mijović sa brojem 14. Za sada Mijović 4 poena, momak koji je igrao u FNP-u, koji je igrao u vlasti Zemuna i ovo mu je treća sezona u Radničkom Crvenog Krsta. Milutinović skok u odbrani. Čović. Zatim Milutinović, Nedović, Čović, Mililić. Milutinović, dobro pustita lopta, greška u koracima. Greška u koracima, Sava Lešić pogrešio. 8:27 do kraja ove utakmice i dalje visoka prednost za Crvenu zvezdu, 77-52, od 20-30, još jednom podsjećamo igrali Radnički FNP, Hemofarm, šta da? Kruži lopta oko te odbrane Crvene zvezde i opet pokušaj za 3 poena. Kitanović ponovo skok u napadu i greši. Greši u gledu lopte Milutinović, 4-2 kontra, napad pokušala i upa, nije to uspelo. Opet pokušaj za 3 poena Radničkog. Skok u napadu, kao po istom scenariju, malte ne svaki napad se odbije. Skok u napad. 6 poena Mijovića. Mijović ima 5 skokova, ne, prostite, 4 skoka, izvinjavam se. 14. skok u napadu za Radnički. Zvezda uhvatila 10 lopti u fazi napada. Milutinović. Preskače Lešića, lopta na kraju do Nedovića. Nedović pokušava i pogađa za 3 poena. Lep protok lopte, lepa organizacija. Dati i loptu slobodnom čoveku u ovoj situaciji. Videli smo kod Crvene zvezde u akciji 7 poena Nemanje Nedovića. To je 4. trojka za Crvenu zvezdu. Prva za njih. Zvezda je u 1-3-1 zonskoj odbrani. Pa da, oni u principu gledaju da otraju što dalje od košarkaše Radničkog. Kitanović promašio je, a i tere ih dalje da šutiraju, što i koriste obilato vidi. Ilić, dugo je sam, Milutinović nije dobio loptu i dalje nije dobio loptu, sada Nedović po Milutinović, Čović. On pokušava za 3 preko ruke, nema pogotka. Rakonjac po Smokrović. Kitanović, Tomić. I
dalje pokušavaju za 3 poena. Biće interesantno da vidimo koliko će to pokušati. Da li će preći 36? Moja procena je oko 36. Ali interesantno je, u trećoj četvrtini su imali 25 šuteva za 3 poena i 25 šuteva za 2 poena. Pogađa po svog skoku u napadu Sava Lešić. On ima 3 ukupno pogotka. Timeout Radnički, ući će Popović kod Crvene zvezde. 82-54 vodstvo Crvene zvezde diva. Zonski pressing. Oba Popovića su na parketu. Po izrazu lica Nemanje Nedovića mislim da je nekog lopta udarila u ulici. To dobro, neko se nije nadao ili nije gledao direktno na teren, što će reći da li samo igrači moraju gledati loptu, već i publika svo vreme. Proba da igra na 3 četvrtine. Evo, Popović je opet oduzeo loptu. Na 3 četvrtine proba da odigra zonski pressing. Ja mislim da oni to pripremaju da bi imali kao jednu alternativnu odbranu koja im je potrebna. Lešić, povratno za Milutinovića koji traži svoju poziciju ovog puta iz ugla, nema koša. Ostaje 82-54. 28 razlike Zvezda imala već jedan put. Smokrović traži sebi mesto, namešta se, dugo se namešta. Popović nije uspio da prođe oko ovog bloka i videli ste kazna je stigla. 8 poena od Smokrovića, prva njegova trojka na ovoj utakmici. I sada je lična greška. Broj 3. Tek po jedan faul, jedan drugi u ovoj, da po znacima navoda, prijateljskoj četvrtini. Onda čuli smo ono time-outu, malo čas trenera Nikolića, trenera Radničkog, koji je rekao da odigraju pošteno, da dođu da se bore i da odigraju koliko mogu u ovoj završnici. Pa nije lako. Dok je rezultat, Radnički gubi i trener pokušava da nađe način kako da motiviše svoje igrače, da oni dostojno završe utakmicu. Boltić, lična greška Nedovića, drugi njegov faul. Prvi polufinalni par su Partizan MTS i Radnički. Ta utakmica u subotu, 18 časova, direktno prenos na RTS-u. A u 20:30 u subotu radimo drugo polufinale direktno, vidjet ćemo. Tamo je već Crvena zvezda, a vidjet ćemo ko će biti drugi protivnik, to ćemo znati, da će drugi predstavnik u tom polufinalu, to ćemo znati posle duela između Hemofarma i još jednog Radničkog, ovog puta Radničkog FNP. Mislim da je tu opet favorit ekipa iz Jadranske lige, mada bi možda tu moglo da bude najneizvesnije. Ipak je Vojvodina juče se potrudila da bude veoma neizvesno. Pogađa opet Tomić za 3 poena. To je valjda njegova 5. trojka. 12 poena, četvrta njegova trojka. Sve što je pogodio, svih 12 poena je bilo za 3, u šutu za 3. Drugi dvocifreni kod Radničkog je Tomić. Lešić pokušao da ostavi loptu za Petra Popovića, nije to uspjelo, biće 14 sekundi za ovaj napad. Zvezda proba da reši zonsku odbranu unutra, tako da su napadi vremenski. Maltene, svaki napad ide do kraja. Milutinović. Popovića. Petar Popović skok u napadu i pogodak na kraju. 8 poena, prvi njegov pogodak u nastavu. Dosta dugo je sedeli na klupi, nije bilo potrebe da ga Pešić ubacuje u igru. Zvezda se vratila čoveka, sad ćemo da vidimo. Ovo je već kroz celu odmjenu pokušaj dodavanja o parket, to nisko. Ranije zaustavljen ovaj napad na pogodak. Tomić je načinio prvo lično. Evo još jednom kako je faulirao Lešića. Izmena kod Radničkog, izlazio Smokrović. Na parket će ponovo Negoslav Kać. Još jedna izmena, Tomić izlazi, umjesto njega Kitanović. Biće izmeni kod Crvene zvezde, ali prilikom sledećeg prekida ući će Šović ponovo u igru. Popović. Dobar kretnja Milutinovića, odlična finta šuta, a pokvario je svoj
procenat za 2 poena, do skoro što je bila 7-7. Na drugoj strani šta bi drugo nego pokušali za trojku, ali jedan mnogobrojnih promašaja. Pali su sad ovde košarkaši, 3-1 kontra za Radnički. Kitanović, Floridan. Da, odličan žrtovan faul. S obzirom da nisu u bonusu, dobro prodat taj mali faul, kako ga zovemo. 3-1. Zaustaviti koji čisti pogodak. Ovako Kitanović se potvedi sa linije za slobodno bacanja. Bojan Popović je zabeležio drugu ličnu grešku. Vidjeli ste juče navijača Partizana, osim igrača Zvezde. Otprilike u podjednakom broju ih je bilo koliko onih juče ovih danas toliko. Ispunjena dvorana juče nešto punija, čini mi se, za one dve utakmice. A vidjet ćemo sutra polufinala, očekujemo da bude još bolja atmosfera. Mnogi priželjkuju i očekuju to finale Partizan Zvezda, međutim, bit će tu pitanja i za Radnički koji je protiv Partizana igra i za Zvezdanog protivnika u polufinalu. Vidjet ćemo. U svakom slučaju predstoji nam interesantna završnica ovogodišnjeg kupa Radivojčića. Vojvodina je jedina opravdala ulogu jednog od boljih timova iz Srpske lige. Mega se držala 22-3 minuta, 25 minuta gotovo. Znajući da dva igrača nisu tu, Mega je igrala dobro. Radnički je igrao svoju igru. I on nastavlja da igra svoju igru. Skok u napadu 2 puta. Prvo Popović je, potom i Lešić, ali je leđima izašao van terena. Tačnije je Lešića. Biće interesantno da li će Zvezda uspeti da izjednači skok u napadu sa Radničkom na kraju. Statistici. 3:08 do kraja ovog meča, 84-62, 28 poena je bilo u jednom momentu za Crvenu Zvezdu, a sada ta razlika oko 20 poena, malo opuštenje naravno u samoj završnici utakmice, pobednik je davno rešen, već smo rekli da Zvezda pokušala pogađa Boltić i imaće posle faula Nedovića i priliku za dodatno slobodno bacanje. Prvi pogodak Marka Boltića, a lična greška Nemanje Nedovića. Rekli smo već u početku da je Zvezda opravdala ulogu favorita i da je od samog starta nametnula ritam, podigla rezultat i onda polako sad raspoložili snage je Pešić menjao, delio minutažu. U zadnjoj četvrtini Radnički je, mislim, sezonom rešio ritam. Uspeo je da se odbrani i u ovoj četvrtini igra dosta izjednačeno sa Zvezdom. Čak ima i šansi da dobije četvrtinu. Da, oni da, ovdje da, za sada u ovoj četvrtini. Nedović, ništa od ovoga greška, odnosno dobra obrana za trenutak Gacića. Boltić, Tomić, peta njegova trojka, 15 poena za Tomića, sve je postigao van 6-75. 18 razlika. Da. Čović. Malo vremena, naravno, ostalo za eventualno neki preokret. Međutim, Radnički, kao što reče trener Nikolić, da proda skupu kožu na kraju, da pokaže koliko vrede, pa makar da dobije jednu četvrtinu. To je bilo želja, očigledno streme ka tome. Za sada i bliži su. A to je i uloga trenera, da natera igrače da moraju da se motivišu i da im da postrek šta treba da radi. Popović, Čović. Za Petra Popovića. Ovoga puta je precizniji. 10 njegovih poena. To je drugi dvocifreni kod Crvene Zvezde. 20 ima Andrija Milutinović. Boltić. Zove Tomića u pit. Ništa od svega toga. Poslije dugo traje. Utisak Zvezde. To je na delu odmene. Izgubljena lopta za Boltića. I sada i faul. Četvrti timski faul za Radnički. Treća lična za Boltića. 1:36 do kraja. Oba tima u bonus. Opet posluga izmena kod Radničkog. Rakonjac na parketu kraju Petrović. Izašli su Tomić koji ima 15 pojena do sada i sa vremenom 14 izašao Mijović. Čović, Popović. Za 2 pleja igra Zvezda u ovim četvrtcima. Petar Popović.
Lešić, lepo. Međutim, nema pogodka. Hvata Boltić, već u kontri Gacić. Treća ili četvrta njegova kontra koju ističe na ovom meču. Ovo je treći put da Zvezda prima na 0 kontranapad. Da, ali opuštanje je očigledno velika razlika. Gotovo završena utakmica. Nema tu sad neke, čini mi se, pretrane želje da se što to. Mislim, imaju želju, naravno, ali znatno opuštenije nego do savršen delo. Posle prvih 5 minuta drugog poluvremena, ovo je trening utakmica. Boltić, Kitanović, Kitanović, odlična finta, lepo urađeno. Preveli je Petra Popovića, Dragoljub Kitanović ima 9 poena. 14 razlike. Još pristojne razlike koliko je bilo, 28 bi bilo u jednom momentu, znači pola su smanjili. Dobra predstava Radničkog. I Radnički je dobio četvrtu četvrtinu. Lešić, lep, upušteni korak, pogodak Save Lešića. 5 ukupno, 5 poena za njega. Poslednje sekunde na ovoj utakmici. Boltić. Još u vreme, razlika ispod 2 sata, nekih 4 sekunde. Boltić i dalje Čović ispod njega. Raković je prišao da pomogne u odbrani. Utačni napad od Profita. Popović pravi faul. Nepotreban faul, obzirom da je sve završeno 6,8 sekundi do kraja. Ovako će biti slobodno bacanje samo za Boltića. Prilika da uveća svoj skor, da smanji razliku. A Bojan Popović, treća lična greška. Gospodine Matiću, pošljemo pokušati da čujemo kada oficijalni spiker bude uzeo izjave. Možemo već polako da kažemo kako komentarišete ovu utakmicu ovako na kraju. Nešto što smo i predvidjeli na početku. Da, rekli smo, Zvezda je agresivnošću koju je imala na početku pokazala Radničkom da će im biti teško. Radnički je šutirao. U ovoj četvrtoj četvrtini kad je Zvezda znala da je završila utakmicu, Radnički je počeo da daje koševe sa svih pozicija. Ukradena lopta na kraju, pokušao Petrović iz velike daljine, naravno trojku ostaje 88-74.